Okay, Gry, hvor er vi nu? Nu er vi i Martins studio. Yes. / der han bor derinde. Ja, inde bag den dør og et par andre døre. Og der til. Men nu skal vi lige... Nu skal I se hans lasercutter. Den er... Følg med mig! Ja, mig! Ja! Her bliver der lavet noget meget fint... Wow. Hey. Laserstrålen. Skær i silke. Wow. Hun siger... Martin Bauer. Martin Bauer, say hi to the audience. Hey, what are you doing? I'm writing down magic numbers. Magic numbers. Yeah. First, 28 pairs. It's 56 pieces, and I cutted them, and there are 63 now. Number one. Ach så. Og her er min favoritting i dag. Det er et armbånd. Voila! Hej mor. Whoops, det er tid til at stoppe.